Wala una sabati mai hena gona poro taki na yan robongi kebika na mau to mai buka tali tu na bi serre wara ke muni na gona poro taki ngo na yan robongi enam bula FM nimbolo benaka oya wo bika na isoro ranyo na to mani o mai na vito ne ka biki na tini karuan ng bongi lebu ena gona poro taki sekoya na yan robongi enam bula FM enam bandua ena serre Nisambulu binaka sai kwangona paleleka ni nonde tukutuku esiang ni tuku no Dr. Neil Sharma na minister to manda nimbula ena buku ni non nambitaki ena sona thakaka wa buto tuku no Dr. Sharma ni kisimbaliti kwaya ese tostingana kena bankangai ena ngaunongo ia ena siang ni betuku no kinendonaka kina tambana ni bole tukutuku na tukutuku mana matambosongo ni sawa dortiko na bebangangai ia ena siang ni bomatataka na betiki ne so e bangangai tiko kina karao menangai wasabu na tikinongori enanga una sana dhabakina na be bangangai ena barauta ko biti na ikatini ni betalno ni Paysa Plus kana ba edor tuga nandi ena bula katumai tukuna bunu bola tunde ni be boli enondo benua o Shahin Ali ningo endo nangon sala erawa mena ba matata kino biti na kene tutu kina Paysa ba kina kena ba tutu taki e sona tikina e rawa mena lebe tataki na bingarabi e na bukunda na bimatintu lewe na matambosongo e ramaro ta na bisongo e na taundaku ni bimatintu na beka e rawa to biti e na buku ni kene dingo mina dio sangul kawalu na batutu mai nanduan raut tol songo kabitu kabaruta na matambosi lebu ni United Nations Council e abarita kina tikinongo ni oti na kena garabi na kena mbosi mai Geneva e na bulsa oti Warita himai na song ni Fiji Women's Rights Movement na kena marau tagi na beka e laki warita ko biti e na mbosea kanuitaka na songo ni rawa mer na taka bata na matenitu kena bi songo teleso e na taunda ku ni matenitu kinangito e sabang ditaki o alipati ratini mena lewen na team ni Vodafone Flying Fijians en Singatambu e rono sotti na timi e non benua ke na timi ni Varense ni boe tinikali miniti e na mataka ni Singatambu tukuno John McKean andoni butabuli ni timi ni rona toka e na tutu ni wing oratini ke watso ni botu e na sianga toka ni waitabi o masi matindingo e na buku ni maboa ka toka e na batu ni tambana dina nga ni rawa menangai laki tomanrto na timi e na madha o katumai mai dabe kiri na valeleka ni nonde tukutuku ni boe ding binaka Imbulo bina na turanga na marama na turbugi na ngone leo. Imbulo bina rangone. Karuita kini marata itiron da bitingomi na bio liba ni Radio Fiji 1 na bai viti na bonga ni vianu yano. Oya upio rotuanga na muni daw ni bengravi. Na makia mo daw no kita tiri karua moni tiki na barumbuka. Ene wasini ngone baruta ki kilo moni koro. Iluto na karomo.